Kahinyo Trap National Liberation Council HNLC lingbau ba sain kupar nong trao General Secretary kam Publicity Secretary kala pentep bakala thung dau ba temiki lalu kumu Vice Chairman bathumai ka council haka jakau ba man bhalang jerwa ubala jutep kumu Sofian A Hazarika ka kerwo nau ba sain kupar nong trao kala ong bau ba man bhalang jerwa la niu Sofian Hazarika ulade ban IT ka city eno kam jongu yakaba ka council kala pediang haba penchong nongrem nakajing sngo brio ka council haba juba padiathu Bakala thong yu temiki kumu Vice Chairman naga benta handriu banai kala ong baka jingi no kam uba man bhalang kanum dan jingta ni jingpen tronya ka uba sain kuparu la ong baki nongrem kisa kumju klem dan jingpher watla naga jingkela ki nonyelam bat ko council kapen pau ka jingkmi linti baki nong song shnong ka bri nyo trap kan itho yu ba man bhalang bat kan burom yu kumu para jat benriu shosho uba sain kuparu la ong baka sarkar kam de ban khnyat ben ya ka jingi no kam uba man bhalang bat ka de ban bu khmat ya ka phang ye krene sok ha ka be de baka kam ban lam khamat ya ka kanon naka council shakami ya krene sok bat ka sarkar la benchet how vice chairman bathmai uba temiki lalu